کامز شدادی برپرسی اوفیسا روداوی موسکو زانیارین زیادتر درباره جاری کردن یان جی جاری نکردن بشار الاسد لجمعیانه کامز خیراتی لجمع بحثوية كي كرن كو بشار الأسد هاتيا جعري كرن خواستنا بجعري وي بكوجن چه راستيا وينو چايا هيا روس چد بيجن سر بيكي بله دل بخين ايوار باش يعني راستي از نها يعني راستي يعني دروينا وينو چه نكارم بيجم جبركو يعني çafkani نفرمي دستي من دنينه يعني فرمي يعني نفرمي yani ev tiştin ku çapamaniye yani Arabi yani jambejin Britanya yani cihanı dinvisin pişti bela buna ve nuçeye dehin çafkaniyen ragahandine yani Rusya'ya da haber derketin Telegram kanalında hin rojnamayanda derdiketin hatta hin Karmenden istihbarat beriye Rusya'ya akıbın yani bu mevana دەستگایان ڕاگەهاندنێ و دەبێژین گەلۆ ئەv نوچە فایدەیەکی تێدا هەیە چمان وێ نوچەیە بەڵاو دکن جبەر کاتانە هاوەکی تەژی گوت مۆسکۆ تو داخوێنێکی فەرمین نەدایە جوها ببی ئاوایی نادەژێ ئەگەر پر بەڵاو ببە یانە دەنگێکی مەزن بەبە بەلکە دبەکە سبێ یانێ ڕایەدارێکی یان جبەرکە ژ نەخۆشخانەیە یان کەسێکی خەبەرێ بدە چما جبر کو جی بشار اسد نپنیتی گرتن هر چند شقاس خواستنه کو جی بزانبن آدرس وی بزانین حتی نه روسیه دوی وارد تو زانیاری تجاری ندایه او باوی که فرمی راگان دیه کو بشار اسد دبن پاراستنا حکومت روسیه ده یعنی دولت روسیه ده yani dibekû ez nabêjim tu yani ihtimal tune ihtimal ku hewldana ku sa çê bûye lê Rusya tenha bi tu agahiyan ne piştras kiriye ne jê derewan diye lê jê derên ragahandinê yan dezgehên ragahandinê heta kanalên telegramê yên ku bi taybetî bi pirsa ewlehê û şer ve girêdayê dibêjin sedî sed ji derê vê nûçeyê ji Brîtanyayê derdikeve. Berê her tiştî ev sor ev rawengahê Sûriye Londonê li wê derê rûdinin awekê din Rûs dîsa balê dikişinin ser wê yekî ku ev rêxistin ji xwe di dema şer da bi hemû nûçeyên xwe yên derevên bi senaryoyên xwe yên kararîna gaza kimyewî meşhûre û her tim Rusyayê û Dameşk yani Beşar Esed tavanbar dikir û niha jî ev nûçe jaliyê vê çavkaniyê wê resûrsê hatiye belav kirin û wekî din jî dîsa tawanbariyê Rusyayê hatibû rewanakirin ku çend karmendên istihbarat beriyê Rusyayê Skripal li Londonê hatiye jehrîkirin Rusya jehre navî çok bi kar aniye ku paşê heta niha jî tu دلیل می در نکتی آورده هر چند هر تم اف توانباری داد. بخوا کامیز. ویگا ویجه دیسا. مولک بحث مولک تکرد. باله دکشنن وان خالان و. آها کامیز مثلا بری چند بری دم که برای اسد ماهر الاسد لکافتری مولک موسکو مولک گله کی بناو دنگ هی لموسکو کسین دولمن کسین برپرس لوی موله دمینن ماهر الاسد لکافتری که موله هاتبو دیتن یعنی دبیجن برای بشار الاسد جی دبا کل آواهی که موله بویا قد مالبات وی کسین نزکی وی زیده نزکی وی قدرنا که ون دروا ناچن ناین همو و شارتینه بگمان وکی من دست بکه ده گوت یعنی جیه بشار اسد در دور وی مالبات وی همو نپنیه و دبن پرستنه دولت دنه اف دیمنه که تتگوت ترکتیه اف جنهات اثبات کرن که اف ماهر اسد بویا وکدن اف سیتی موسکو سیتی که بسویتی کرن بری هیچ بری هاتنس بشار اسد ده چپمنی روسیه ده بلا بکو دوی نه مولکیه سیته که مزنه او آواهین بلندین جامعه هاتنه چی کرن تیدا بوهای میلیارن چند میلیارن دلارن ملکی مالبات اسد یعنی جه مالبات خزوروی
تێدا هەنە و دبەکو یعنی دوور نینەکم ماهر ئەسەد جیک کافێتەریە بە ڕونشت بە کەسێکی دیمەنەوەی گرتیە لێ بگیشتی دەردۆرە بەشار ئەسەد یعنی ئەو لە هەیە گرنگ هاتیە گرتن خاڵێکی دن دڵبخوین وەکێ دەهات گوتن بەسا ئەسما ئەسەن چی دەهات کردن کو ji ber nexweşiya xwe lösemiyê serlêdanê Londonê kiriye ku biçe yani Britanya kiriye biçe ku Londonê ji ber ku hemvelatiye wî welatî bû belam pasporta wê hatiye betal kirin nikare biçe diyare esma esat yani vekil çapemeniyê de tê belav kirin serlêdana hevberdanê kiriye ji Beşar Esad da ku bikaribe bi serê xwe yani ne ku vekî jina Beşar Esad lê vekî kesayet ser bu kavga göre balam hatta naci yani bersiveki erini verne girdi yani nuçeyin gelleki dor Beşar Esad yani malbatavi tem belafkirin o diyara hiç tabi belafkirin şu dadgah Damaşk'ı qiyaben bir yere girtinevi cidaya o çend cara daxwaj Rusiye kirine ku Esad teslimi Damaşk'ı bikin o نوچهن وها اده هشتا بردوام ببند اما بگمان کامیز لبندا تبن اف نوچه هر چقاس سدی ست نهات و پیشراز کرنجی لی اما بشو پینن کامیز شدادی بر پرس روداوی لماسکو زور سپاس